Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nabiyyaku fonuwa e nabiyaya hain odumatin wahige gotuga emmeha agumabi irshad ta bayan koddevani algon men emme ulemvi emme rangologe bayan koddinuma adi algon men durheliwamvi emmeha kankan bayan koddinu mattaka enkamu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege fan duniyega ulubviruga emme bodu beenumen hifafawa bekalun taki ei sahabi bekalun sawbaki ekalege fanu ge ariha wadagen emme muhim suwal takurikan algon mennenge ba ingigende egotun abu ayyub al ansari radiyallahu anhu vidaluwani edduwahaku nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariha mihaku aye den ena sual kuriye ya rasulullah e allah ge rasulay akhbirni bi amalin yudkhiluni al janna suwaruge timanna wadda dene amale kalege faanu nikan khabar ko devvash nota ege khabaru nikan devva balash wa yubaiduni minan nar adi narakan durheli ko devwani amalevs kalege faanu vidalu devvash den kalege faanu sallallahu alaihi wasallam wagutun jawab devwani ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'a algon mennan emme furatamanu ves igigenda adi me guruwanu emme ginan amru wegen asfawa ekantan allah subhanahu wa ta'ala ekani ekalange ekkawantako adi ekalangen evves ehem faratako medweri nukuru nota shariku nukuru wa tuqimus salah den yafahuga namadu qaim kurum wa tu'ti zakah adi zakan ada kurum wa tasilur rahim adi rahim ge gulun demehettu rahim ge gulun warugada kurum muttafaqun alayhi bukhari ya muslim ge riwayat komekas mikanta nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devwani mikanta takurumun suwaruge wadevi narakan emihe durheli wegen dane kantatta kekka mikamuga mi ekalege fan bayan ko devvin kantattawga tawfiq libejje miha ki hagigatuga duniya matiga emme bodu kamiyab libegenwa miha sawbaki Allah subhanahu wa ta'ala ekkawantakon alukan kurumaki ege evves kotaka dekkun terikamen neti ekame furihamen ada kurum ehma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa foe timan kalege faanuge ummatuga kalu hinje kalu foe regga kalu hilege matiga da fadain timan kalege faanuge ummatuge mihunna neingi kureve kameke ei shirukuge nota kuda shiruku ehme koda shiruku nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwani mi ekan qurami hayavves ekan neige minbaruge kameke ei koda shiruku gina faharan ekan aamu enota ekama miha henijje kama waninama ena edani bodu shiruka dimala komekas koda shirukuge misalaki ei dekkun terikamugaves nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko dev adi hamaya ekkon allah taala en alukan kuraruga kannekkama ekkon alukan kurum nuata ekama forihame denje samalukamen nudi alukan kurumaki ei munafiqunge sifa ekkam ves kirit guruwanum ves bayan korevegen asfave wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala ebamihun namadan naannane kannen haluga menuwi emema hagigatuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan koddevi mi kantatta emme furihamen allah subhanahu wa taala ge tawfiqa ekkon ada korevijje kama waninama ege hagigi faada alugomenna libegen ediyei adi algon visna dafi kama wani nama de ekale fan me fahu ba aslu mi hadis ge me muhimmu ba wa tasilur rahim gaatimage kamuge gulun damahatta miha ena e gulun damahatta mi jeheni ves kihinekkan mige kurige hadisek ga bayan wegen asfawana ei ehem mi humane ki gaatimage ehem mi hun tibage gulun khandali kamuge vies e gulun tiba demehettu ei hagigatu ga waran undagu kame fasiha kame besnun ginafar names algon men mifada kantatta mi koran jeheni allah hattaka allah ge wajhu fulu adagen ege mihunge faratun kitemme dati undagu natija ennukun kamuga vies abadwes allah subhanahu wa taala ya meduga ehi gulifa wajj kama waninama den ena kambodu waka nujehen salman bin amir radiyallahu anhu riwa korwa fawa ehen hadis bas fulega mi wani iza aftara ahadukum tiba mihunge tere mihaku roda villa fi kama waninama nota roda villa kama waninama falyuftir ala tamr ena emme furtamanum ves roda villu mattaka ka echki kadurek kamuga hada hushi kame fa innahu barakatun fa ya makashawarun ei barakatir kame kenota ei barakatike fa in lam yajid tamran
ಫಲ್ಮಾ ಅದಿ ಕದುರೆ ನುಲಿಬಿಜ್ಜಕಮ ವಣಿ ನಮ ಫೆನುನ್ನೆ ಫಇನ್ನಹು ತಹೂರುನ್ ಫೈಹಮ ಕಶವರುನ್ ಎ ಫೆನಕಿ ಎಯಿ ತಾಹಿರು ಎಚ್ಚಕೆ ದಿವಿಹಿ ಬಹುಂ ಹಗೀಗತುಗ ನತ ತಹೂರು ಎಚ್ಚಕೆ ಅರಬಿ ಬಹುಗ ತಹೂರುಗೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಎಯಿ ಏಗೆ ಜಾತುಗ ವೆಸ್ ಸಾಫ್ ತಾಹಿರು ಕಂ ಹುರುಮಾ ಅದಿ ಎಹೆನ್ ಎಚ್ಚಿಹಿ ವೆಸ್ ನತ ಎಹೆನ್ ಕಂಕಂ ವೆಸ್ ತಾಹಿರು ಕೊದ್ದೆ ಸಿಫಾ ಏಗ ಹುರು ಎಹಕಮುಂ ಫೆನಕಿ ಎಯಿ ತಹೂರು ಎಚ್ಚಕಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದವನೆ ಮಾನವಿ ಗೊತುಂ ವೆಸ್ ಅದಿ ಹಿಸ್ಸಿ ಗೊತುಂ ವೆಸ್ ದೆಂಗೆ ಕದೆ ಫನ್ ವಿದಾಳುವಿಯೆ ಅಸ್ಸದಕತು ಅಲಲ್ ಮಿಸ್ಕೀನಿ ಸದಕ ಮಿಸ್ಕೀನಕ ದೆವೆ ಎಚ್ಚಕಿ ನೋತ ಮಿಸ್ಕೀನ ಸದಕಾತೆಗೆ ಗೊತುಗ ದೆವೆ ಎಚ್ಚಕಿ ಹಮ ಸದಕಾತೆಗೆ ವ ಅಲಾ ದಿರ್ ರಹಿಮಿ ಸಿಂತಾನಿ ಅದಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಮೀಹುಣ್ಣಂ ಸದಕಾತೆ ಕುರಾಫಿ ಕೊಫಿಕಮ ವಣೀನಮ ಏಗೆಂ ವೆಯೆ ದೆ ಅಜುರೆ ವೆಯೆ ಸದಕತುನ್ ವಸಿಲ ಏ ಸದಕಾತೆಗೆ ಅಜುರ ಅದಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟಿ ಕಮುಗೆ ಅಜುರು ಏನೆಲ್ ದಿವಿಗೆನ್ ದಾಣೆ dingoin hadis basfulaki nuata dengoti hadisaye ibn umar radhiyallahu anhu vidalu wefawa basfule ibn umar radhiyallahu anhuma yaki ei umar ge faanuge darikalun adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga uluvvi hagu sahabi bekalun ge terem bekalen emme gina nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun riwayat nuata hadis basfulta riwa korabwa fawa bekalun ge terem bekale adi ilmi bekale ekale ge faanu vidalu wani kanat tahti imra'atan wa kuntu uhibbuha ತಿಮಣ್ಣ ಕ್ಯಾವೆನಿ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಒಳುನೀಮೆ ಅಂಹೆನಕ ಅದಿ ವರ ಲೋಬಿವೀಮೆ ತಿಮಣ್ಣ ಏನ ದೆಕೆ ವಕಾನ ಉಮರ್ ಯಕ್ರಹುಹ ಅದಿ ಉಮರುಗೆ ಫಾನ್ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಅಂಬಿಮೀಹಾ ದೆಕೆ ಇಹಾ ಬೊಡಕ ಕಮುದಾ ಗೊತ ನುಹುರೆಯೆ ನೋತ ಕಮಕು ನುದೆಯೆ ಇಹಾ ಬೊಡಕ ಉಮರುಗೆ ಫಾನ್ ಮಾನೇಕಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ಗೆ ಬಪ್ಪಾ ಫುಳು ದೆನ್ ಫಕಾಲ ಲೀ ತಲ್ಲಿಕ್ಹಾ ದೆನ್ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ ಮಾನೇಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ಗೆ ಬಪ್ಪಾ ಫುಳು ತಿಮಣ್ಣ ಗಾತುಗಾ ವಿದಾಳುವಿಯೆ ತಲ್ಲಿಕ್ಹಾ එන වරිකුරාශ නමයිස් තිමන්නා එකමා දෙකොළු හෙදීම ෆඅබයිත් ෆඅතා උමර් රදියල්ලාහු අන්හු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆදකර ذلك له දෙන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිහන් උමර් ගෙෆාන් වඩාගෙන් එවාහක දෙන්නවියේ මි කන්තත්ත නොත මිවාහක දෙන්නවියේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙන් එය ෆහුගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවියේ ෆකාල නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තල්ලික්හා එන වරිකුරාශ කොම්යකස් මි වාහක ගෙනස් දෙවවා ෆමි වනි මුඅල්ලිෆ් රහිමහුල්ලාහ් මයින් බෆයින්ගේ ඉහ්තිරාම් නොත මයින් බෆයින්න කමේ හිතන් ජෙහෙ කමේ හිතුන් මයින් බෆයින්න කියමන් තෙරියුමුගේ මතිවෙරි දරජ අදි ඒගේ මුහිම්මුකන් බයන් කොද්දිනුමුගේ ගොතුම් සවබකි එහෙන් හදීස් බස්ෆොලගේ ආස්ෆාවේ මයින් බෆයින්න කියමන් තෙරියුමකි එයි සුවරුගේ ලිබිගෙන් දාන එම්මෙ මතිවෙරි දරජතවුගේ තෙරෙන් දරජ එක්කම එහෙන් කමුන් මිකමුග වෙස් මී හගීගතුග වර මුදවු කම අද බයින් හාලෙත්තවග ඉල්මු වරින් විදාල වෙෆවේ බයින් හාලෙත්තන් එ බහුරයේ මයින් බෆන් එදුන් කමුග වියස් එෆදාන් කන්තත් නුකුරුම නමස් මිහාලතුග එමෙ ෆරතමානුම් වෙස් ඉබ්නු උමර් රදියල්ලාහු අන්හු දෙකොළු හෙද්දෙවිකම් වෙස් අලගොන් මෙන්නේ බයින්ගේ ගෙන්දේ දෙන් එෆෝගා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් විදාල උමුන් එකලේගේ ෆානු එකන්ත කුරෙව්විකම මී බයන් වෙගෙන් as for miwani komyakas mi hadis basfulutakun algon mennan libigenda eme muhimmu nukuta ki ei gaatimage kolum demehettuma adi maimba fainnan oga terikon hituma emi hunna kiyaman teriuma adi maimba fain kitemme umurun doshive nuata emi hunge belumuge dashu tima emi hunge belumuge dashun kendigen gos timage belumuge dashuga emi horikamuga vias emi hunge bas ahan jehekan mi hadis bas foltakun algumena igige midani duaye ka Allah subhanahu wa ta'ala algun men emmeha hewkan kama tawfiq debbun subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.